Isuse Bože, ovo je... I dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo gledati reakciju na moje videe kao ja sam u tim videima kao poznata osoba. Tako da uživajte, sjednite, ostavite like, share i subscribe i followite me na Instagramu deadlyking57 donja crta. Prvo kao što vidimo je Jim Carrey. Lol. O Bože dragi, aj. Da sam to ja, ja ne bi ni mogao kao prvo tako brzo repa, tak da lol. Znači, ovo je najjače. Ovo je Snoop Doggy. Ali tu nema zvuka zato kaj je copyrightina muzika, tako da ne riješi. Ali dobro su me stavili kao crnca. Tako da ovo dobro izgleda. Fakat je okej, cool. Evo je. Op, šta riješi. A ovo je onako, Besi. Ovo je dobro. Chuck Norris. Ovo je tak staro, Isuse Bože. Ovo ne znam šta bi rekao ovdje. A ovdje se kuži da sam ja, ali dobro su stavili ove ožiljak i sve to. Isuse Bože. Leži, ovo je znači vrištanje. A tek ovo je predobro. Znači pazi, ovo uopće ne paše. Znači uopće ne paše, ali dobro je ispalo. Ali smiješno je. Baš iz tog razloga je smiješno. Dobro, ovo sam vidio rok. Znači, ovo je najjače, pa je sad ovo, mišiće na kraju sad. Znači ništa. Ja, ali ovdje najviše paše. Ovdje fakat je ono, brutalno odprgan. Isuse Bože, ovo je... Znači ovo je vrh bila. I see your time in the dungeon, not by your hand. Kakav, ovo je pravi. Hulk smash. Ja. Magic.
ovo svima paše, doslovno. Svima paše, jer vjerojatno je među poznatima pa svi koriste. Isuse Bože. Evo našeg prvog. Ali tu je kritično kad ima naočale onda. Evo ovdje se jako teško kuži, ovdje su baš su dobro napravili. Baš je dobro. Ovo je, katastrofa. Znači nigdje ne paše, ovdje nigdje ne paše, znači to je preloše su stavili. Isuse Bože. Ako si? Znaš ono kako je smiješno kad gledaš sam sebe u drugome nečemu i ono vrištiš od smijeha, ali vrištiš sam sebi i tome. Rocky! Ajoj. Jao, šta je ovo glasno? To neću ni ono komentirat, ali ovo sam ja, aj. John Cena, znači ovdje meni faca nije dovoljno velika da je pokrit njegovu lice cijelo. Tu zna ovak malo virit van. Bruce Lee. Who am I? Ovo na Spider-Manu uopće nisam primijetio. Who am I? I'm Spider-Man. Čekaj, to znači da imam ja. Kako? Zabavim se. Znači ovo ne znam ko je, šta je, ne mogu se sjetiti, ali ovo sam stavio zato kaj najviše sličim. Al fakat ono, au. Ali... To je to. Ja se nadam da ste uživali u ovom videu, stavite like, share i subscribe, a ništa, mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!